Kamwana ake na ukuu wa kati wa miaka 9 na 13 nikethiiwe kakwamite momoni wa nduka imwe ya uthocia ciuma sokoni wa Tala kiokoni cha umuthi kwenana na enethi ala mebikite baunikana ni batonyeka wakethiwa eutwaia cia ung'i masani mautuku ena anyanya ange mbewa kiko kiu kwithiwa yua Matala ni maumania ciko cia ciana nini kulika maunduni mausangili na kwenda aciai ala methiwa mateulunga ciana maende na kulunga ciana ciona kosea matambia metu ma kimea ciana ila ciuthi ubathukanu na utao. Boni Motesia nukutuelezea. Keli enende mavikite sokoni wa Tala nthini wa maundu moki vathukanyo indi maundu mokungama kwa kavinda etino akwithia kiko kimwe sokoni wa Tala mwana wina ithe wa miaka 18 vikiena kwa mamomoni vala mesi kwa taithito itwaise maundu maung'ei ni Tala kwa jana thiena bandu andu mombe na azani njogende kwa nethila nendukete so scrap kwa nethila kana kalikali kilikuwa ko na ka kwama mwena ko no simu no tetele okay atrevi njoke na thina kufia na sisope watala la kwa jana rere kibeti ndono nela no kanethia kamwana kakwamite baya kamwana kanini na kwanza ikanzani cha muno no kamwana ka skulu kalembo ke skulu kaisoma akamwana kwila rwandero ati size rwethia kalumire bau no go kulumite kwigwoka mokulu maingela matiwa ile konisia nendene kwithiwa mwana wa skulu na ikwatewe kwithiwa skulu ende gukitaniwa na siko ingila itakonanitie na masomo ila na thenge yanethia nikana kalikiti kwoko itake kenda kuya kwene na yu kwoko nikukwamie bo na nina sani wa nundu ciana ile ngisende ci skulu na wa sisi akana kena miaka kena around ba miaka 10 pando around bau ina zani wae musi wakana kai etha si yelange me utwa ciana cio skulu kana kaka le au skulu niki dine ye kulyo asi mailela maikulwa mailela mayati ngewa ciana cio nundu yu kindu cha muthemba taki ni kindu kithuku muno onde kizengetie mpaka serikali ciana cialela ci skulu cionde na mundu kindu chake kulwa kiwo muno kindu cha mundu mandite kwi womu no kuyiwa yunu menda vethiwa vaitwa huo kunikili kuyasela methito mwile cha ciana cio kutulula kana kutembea kundu kivathukanyo na kutwaiza siko itenzeo na ingethiwa vamwe maina ile iko ciende na kwanange kama vikie na utungiwa na kutavwa maundu ala maile kuenda namo kuanana na serikali ya Kenya ni mavingie ciuma lakini manengana license kwolo kuyuka license ikenda kuna biashara yake lakini uwo patala kwacha ibwethe wakuma saa 9 kindu chose nyo kamwana kamwe kanini niketha kayenda kwika kiko cha chong'ei na nengi koka nduke mwe ya scrape patala iba atalete sa scrape na kali chako kwa kayenda isa kana katono sa sioma kimwe kwa kimwe kuma ndeni kamwana nikaketha akatito kakikuli na inena na sie makana etha kutwa wa approved kwa school ito no fundisi wakana ta approved schools kana kakamaniwa kana kaja ile kuya by the way ni nai kana katwa approved school undu sikale bangite ike kuyana nesa nakayana kaitha maisha masio kwa nyendo na kunya mwito kwa ciana ici kuyana sio isokola na nengi kana nikana na kaile kwewa kwa na rais cia mwene nthi ingine menda vethiwa vaitwa mesako kana ukunikili kusima na nzangila ciende na uvunde cia ananini tavia nthuku na imwila ciithiwa imakonetie na maundu maung'endile kana usangili na kuendea na uvena ene nthi malio ne asiandikathi ya mwene nthi na serikali akaunti na alange anini mamo kana kaati kwenda kwako kana kakela ke masike sikumetwa imo andu anene mena akili na ila maoni yake ndo nekechethiwa ni kwate maketi otoloka nundu kana ka skulu na kakete dolikwa maundu ni matailite no kavindani kuvala mumi okanyo byo kuyenende ala methiwa na mesilia maende na ovena enende malio masani mawiyo isomo kwa ala maende na mutuo wa kwenda uza sindu siene ibinda ya sikuku twendete ya sikuku mundu etunze nundu mundu ni webangie na mana mali yake esia kwanza yiba kwa sio siwatala onake wailo thoba akamana kikiende ichau kuma matungulu kaundini ya masaa kunyenita waboni Motesia.